Generisanje putanje alata. Generisanje putanja alata se izvršava pritiskom na polje Generate Toolpath. Evo, mi ćemo to sad odmah da uradimo, pa ćemo proanalizirati postignuće. Stiskamo ikonicu Generate Toolpath. Potrebno je sačekati da se završi progres. Ovdje vidimo određene procente koji se mijenjaju. Znači, generisanje putanja alata iziskuje određeno vreme. U zavisnosti od podešenih režima obrade zavisit će potrebno vreme za njegovu izradu. Iz tog razloga ovom koraku je potrebno pokazati strpljenje. Nakon završetka progresa, generisanje putanja alata, generisani plan operacije obrade iz prethodnog koraka, iz plave biva pretvoren ovdje u crnu boju, može da se vidi, pritom mislivši na prikazan tekst, znači na ovaj tekst je prikazan, evo ovdje nešto i nije prihvaćeno, da bismo to mogli bolje da uporedimo i da sagledamo. Ukoliko neki generisani plan operacije obrade nije promijenio boju, kao na primjer u ovom ovdje slučaju, možemo, a i ne moramo isti brisati, jer on neće biti uvršen u proces obrade prema SolidWorks analitici zahteva za obradu. Razlog za to krije se u činjenici da je program predviđa nemogućnost provođenja predmetnog procesa obrade, obično zbog uvrštenih parametara u vidu režima obrade. Na primjer, dubina rezanja po prolazu je veća od fizičke visine koju je potrebno skinuti obradom. Ovu programsku pojavu, dakle kada nakon sačinjenih programskih modifikacija, potom i generisanja istih, tekst ne promeni boju, treba upamtiti i imati na umu prilikom izrade upravljačkog programa, kako bi znali koji je izvor, odnosno razlog za njeno nastajanje.